Cha, nami ake ngibeke mfowethu 2022 June ngathi kwakuwumhla 23 kodwa angathi kwakulapho nje kulesine ephuma ama-result lapho ngoya ngenza 4 ama-module ngenza i-accounting, cost accounting, i-tax, i-auditing. Ngiphase lo 3 ngifeyile i-auditing. Hayi-ke ngiyifeyilele ukuthi ngiyobhala i-re-exam. Bese kuthi ngolesihlanu kuzosuke isabatha bese iyafika indlondlo nophapha ekhanda. Afike umenzi uthe mefika umenzi usungu ngimbona uhlezi ehlalweni lapho ugqoka umjivo omhlophe lapho uhlezi ehlalweni nathi imbenge lapha phambi kwakhe wasethi khipha u-2 ngase ngikukhiphe ekhukhweni u-2 wasethi bonga lama module lawo waphasile ngase ngibonga wasethi khipha 10 ngase ngikhiphe 10 wasethi cela ukuthi uyiphase le module leyo ozoyibhala ngase ngicela nje kwasa ngoba ngisemakhaya ngasuka ngaye ethempelini ngavuka ethempelini mangifika ethempelini ngenze exactly kodwa ngoba ngangino-2 kabili ngakhipha u-2 kabili ngenze exact into engiyisho ephupheni wathi inkosi ibusise ngase ngibuya ngihamba ngiyobhala mangifika ayibhiltile imodule ibhilte ngampela ma uyiphasile laphayana kwakompela cha kuyazasho enye insizwa ukuthi hayi khona ngoba ayibhijile la engathatha khona isinqumo wasethi hayi ngiyasiyeka straight sengikhohliwe njalo ukuthi umenzi ukufike wathini lapha inkosi uNyazi lwezulu madoda ukuthi ifike yathini ebusuku ngase ngithi hayi ngiyasiyeka ngoba ngisiyekiswa into eyodwa isikole mfowethu ngangisiyekiswa ukuthi isikole asinalo izulu kodwa ushempu nezulu uma ngathi ngiqhubeka nesikole ngizogcina sengisola ukuthi inkosi uNyazi people mengasola-ke shuthi angisekho ezulwini manje angiyeke isikole okungcono ngoba sinalo izulu kodwa ushempu nezulu yabo. Hayi ngiyakhumbula kuphuma ama-result athi mephuma ngiseklasini le i-tutorial kulesihlanu ngolesihlanu-ke laphana siphathe yona iMnazaretha-ke lapha mnongo siphathe iMnazaretha for ukuthi sihambe siye ethempelini siyoklini yabo silungiselela isabatha yabo. Ngathi ngiyabheka uphasi phela lo yona lelo auditing ngase ngimemeze insizwa lapho esasifunda ngathi hayi mana lapho kwakuyale amaphumulo ugasa ngathi ugasa ima kanjalo-ke manje asiphume manje lapho eklasini nothi uthini siyafuna ngathi asiphume manje shembe useyenzile umsebenzi asiphume sihambe siyoklina ethempelini nathi hayi singaphuma phela sathe siphuma ngiyakhumbula nje sahamba saye ethempelini sabuye saklina lapho embonweni thempeli. Cha angime lapho iningi indaba zikashembe ngisasitellenbosch nje manje ngihleli lapho eRes mfowethu. Ayi ngiyakhumbula ngifika ngo-6 lapho eKhamandi kwakuwumhla ka-2 kwakuwumhla ka-2 kulesine February lo nyaka lo ngifika laphana u-6 u6 ntambama bese ngithatha uMnazaretha ngigqoka bese ngiguqe lapha ngithanda shembe anginayo indawo ngicela ukuthi ungitholele indawo 6 ngo-7 yasibuya impendulo ngathi uma ngithi ngiyabheka lapha kuma-email wase kuthiwa nathi res mangithi ngithi hayibo ngithinta abakhona bathi isingile leli ngazithi hayi madoda usefikile okanhliziyo ezimashumi ugobhozi kavinjelo nje usuke ibheke ekhana ethi kwakhala abafazi namadoda bathi safa ungqoqwane kulungile mfowethu angibambe lapho mfowethu kodwa lo shembe uNkulunkulu kimi ukuze ungangiphikisi mfowethu uNkulunkulu kimi. In the Benkulu. In the Benkulu.